Masuk. Baik asup. Baik. Oh bisi ulah. Enggak. Dek pinjam laptop euy. So, Kena ganti profil ya. Urang ganti kan profil nanti. mengpeng banget urang rada ganteng ya na profil digabungkeun ngana laptop. Tapi foto bisa diganti. Gimana? Tinggal kita kemana? Udah foto mah ada foto Cerudi. Pi dipasang di mana, Pi? Pan cek urang oge da geus dipasang dina laptop mana atuh ding? Mana? Suganda di Facebook. Teh. Tapi kadenya ya jaga ulah di ya ulah dikeluarkeun dia ya tina profilnya. Soding! Si Soding! Oh, teh. Ih, mane? Pantesan gak tadi di teteangan ya laptop teh. Dasar si Soding, kasebelen kali liar we hukul. Ada si bangsa laptop mana itu goblok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tinggal naik laptop lanjut mana yang mata tadi? Pinjam. Astagfirullahaladzim, ampun, aing nas aing gak pinjam ke laptop siapa? Kesingwar. Langsung aing balik ah, rujuk.